It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Afrika sewano enchiremu enyin. Yensha kesebona se kopie mwe. Awatoye mantemi kese no Western Central Police Command. Ensa etimia kanipa mako eduonu mienu a. Wanom edom ho ahye kwetikwan ya faso etufu magudie ewatoye mantani mu a. Emia bi etese domenase enkwanta ana afenso ejaka mansum. Nipa mako eduonu mienu a police fachi wo mwen. Omoche wanom oforiso busuma yewo mwen. Ne da na etoso enwotwe. Emfimpim mienu ene eduonu enum a. Emna foso wo den ekopie wonom so sei. Wanom enam kotikwan etu efumagudie. Na aya Deputy Central Western Central Police Command. Aya ACP Bismarck Japan. Emma no Central Fording Command wo kire misem. Enipa makoma kwaduonu mienu no. Omudi ne didi swei. Abet edu bonsra wanya finhia no edu enkrom. Steven Kwache wanya finhia duonum. Richard Atega wanya finhia na duonum yensa. Yao Minanyi wanya finhia na edu enkrom. R Mustafa wanya finhia aya R Mustafa Alitum. Wanya finhia no eduonum nsia. Jetu Francis wanya finhia duonum. Aya Hakitu Zibo wanya finhia na duonum. Nana Yao Boache wanya finhia diasam. Kwasi Evans wanya finhia diasa miensa 23 years. Isaac Kobi wanya finhia na duonum. Ana fei aya Bashiru Ali wanya finhia na duonum miensa. Omama kabie ya Ata Francis wanya finhia duonum. Ayu Sally wanya finhia na duonum mienu. Fatao Galiba wanya finhia duonum mienu. Kwame Emmanuel wanya finhia dunkrom. Kwasi Francis wanya finhia no aduonu bako. Abapo Frank wanya finhia na aduonum. Wasa Moses wanya finhia na aduonum mienu. Ana fi Bukali Haruna wanya finhia aduonum miensa. Abdullahi Lukman wanya finhia aduonu bako. Iyabua Rashid wanya finhia na dunkrom. Ana fenso eye Alkamum wanya finhia no eye Alasan Canadian wanya finhia na aduonum. Na mra opposite penny ono ne Western and Central Police Command. Within the ACP Bismarck Japan. On Central Focus no chire misem. Omachi additional mako chire mu awa Senkregua District Court no mabo mu kwadu efisane ma matue no etete o maga na mra. Na okase no sa chire misem mbo maden docket no akokopie mum. Awa tene jana sa omomode anje no nkeka mu kama no hu kwanche do baba na mpodifa mode ade adehye yi. Akokopie mu awa semdibia. Na ACP aya Bismarck Japan de futo de maga na fo se momode hwe mu yefise galamse no. Wo na ofo kotikwan so kotene ba che wono wase ba ye sepa o mayimu a wa ba ko da fiase no wasoma man fisa ne moto we ni nyade mra no ese so krode nsem sei e to central for enim anti-legal mining operations are Western Central Regional Command. Ye took so an amono, and one man bo and a day airborne. Intine mobile, yen rantie, and a mabawa. Ye won't say only any monayan kuntia illegal mining. A war as an Gregor division, and a regional headquarters, Takwa Ekabum, and that also what we of April 2025. Na Namontua 2 year no, Yachinipa. 106.9. If you be a dominance in Quanta, Ejaka Manso, and this Apotem Hono, I war the region, our Muye, Galamse, and Yoma, Essay, in Suansua, and in Sasia, a Wahono. And the Padua Chomo, aye, and you know, Omudin, a Dibisway, I better do Bonsra, what didn't fear Dunkno, Stephen Quache, what didn't fear Duno, Richard Atiga, what didn't fear Dunumiansa, Kwasi Francis, what didn't fear Dunubako, Abapo Frank, what didn't fear Duno, Munya, and Yama nephew Monubi, pumping machine, a Dubako, Afe, Shovel, a friend of Sufino, and also and song, and the Boniface Pickaxe, Afe, Champagne machines are. Omujinamo de ehoro and also Yamumienu. Na Safa Abu Mudin na Edwako Aquacopi as an Cregua District Court. Ama Judge so Adwoa Agyei say Yemfom remand or Bra Ibusa Remono. Any awoti ye a Deputy Western Central Regional Commander. Neden at the ACP Bismarck Japan. Nene and awoti ye.
Yantua Kaseboni so na coordinator Edima Eco Conscious Citizen ya ulamansa awula sewa abeka setia adwenya aban no afa ede afa eya omo free aman foforo so aba so omo ba betu galamse no se nya ade a omo de ombekọ asem di bia na so omo de ombekọ akoto afiase na emo ombe pam wom edi afri oman nim na okase we de ehu hia kra na emom eya deputy interior minister Beneza Tella bi krampo abeji atum se ba oman Ghana eya criminal justice any prison system na enya ade abom ayade abom pusaye papa person sa adenti na ban entumi entwoma so sane yesa anka ye krampo no for muko gina asem di bia na mo twoma so sane yesa ansa na wapamwom kra wapamwom na emu maye dwumadi omudi die emfa empuntu okra emba san so mehu so man Ghana eye mumuye sama ekoso ewe yatena ye no yentimi enka ho asem ye adenti no bi be free ni man so aba be say ye nsuo eni ye ndua ye fu oni na aba be say ye forest ye reserve na watimi akasa wo chiwo ma o pamwom amoma komukro makodidi keke no masan so ada hwe onfa hwe enye wom anye kra chioma so na mo amutwe sika bi ede fa eye ne mabonyo ma ba be ye wo man na emom empamwom keke. That the law clearly states that they need to be arrested, they need to be tried, that is prosecuted. You see, a man there's a rule of law. You can't just see somebody in the forest reserve and then just decide you are deporting them. That's not how it works. You need to arrest them, investigate, and prosecute them. Now, what you are saying is that foreigners who are involved in illegal mining, I believe cyber fraud, you are not going to even find out the veracity of the information. All you are going to do is to deport them. This is very, very dangerous. When it comes to the Ghanaians or the Africans, you're happy to prosecute them. So why are you just deporting the foreigners? It's wrong, it's an unlawful thing to do, and it's also discriminatory. You need to try them. And when you say you are deporting them, we all know the case of Aisha Huang. She was supposedly deported, came back to our country, and was still engaged in illegal mining. Even now, has anybody checked as of today where she actually is, whether she's in custody or is out of the jurisdiction or in her home? We don't know. So what we are saying is that let's follow the rule of law. Anybody caught engaging in environmental vandalism or terrorism, whether they are Ghanaian or a non-Ghanaian, the law should take its course. You arrest them, you prosecute them. That is what happens in a lawful country. Ye a coordinator Edema Eco Conscious Citizens eya awula sewa yantua kasebonu swe ne yembona kakran kran kwayanim ne yenkwaso anyira mu ewa galam sensem mu a mekasi adware o magana sabishirei. Na Minister of State in charge of Government Communications, Aya Felix Ofosuku Agyei Sikapa echiremu sem. Yanka nchira Ghana de hye nyina nsem. Aban ba ye ogusu agalamse no. Okun kakra nkra so betumi etu ase akura na afiro mem nanso no. Enya ade a aban betumi ede da bia si wono mo sene. Bosom baako, bosum mienu, anase mfia miensa ene de tu galamse ase fisem. Ene abatenanti ye nyina ye momode ane ntena na yenko kakra enkakra. Emro Fosuku Agyei ene sentwerefo wakasa na ochirem sem. Aban ba dodo na kasa echirem a anka Ghana man panim ahonya ha na galamse no ese na kwaye ye na atena ye yemfudie ene yensa ase ha adwen ye pante be ya manim yada ye bibi fa ho pa na galamse no anka yentumi entola se akram nanso Fosuku Agyei echirem sem anemoto na Ghana fo ka no emo de pass ano manam nanso ochirem asabe agwo ne yenka nyiwati a ye osagro na de ochema Ghana fo dodo na nam galamse so mamonsa ko mo ano na se de adwuma ne te no ne ko no eden pam dodo na na eye bie politicians wom wa hu ankwankra so ye bi ne senti ne tuo no enkakra esenana no mopo enya de mbetumi atena se ahya Ghana fo bosem ene anase wochena bi ebetu galamse asiente no munya botre boko abane gusu ko ekonkoden ne senti yenyina nta abane achi ne galamse momode yanko yanim kakra betu asem na paso betumi akira o manyi se ene anase echena etu galamse asie de ene de alata mommen omoka ne sade no mode ada Ghana fo odi nsem sei ede to nsentwefo anim. First of all, I'm not sure that a timeline is necessarily the conversation we should be having. I think it should be a lifelong activity. The point is that we cannot guarantee that people will stop wanting to do galamsey. Every time that somebody plans to do galamsey and actually starts doing it, it is the duty of the state to fight it. So to the extent that humans are such that they will always want to go and do something contrary to the law, we must remain eternally vigilant. What matters is that people see demonstrable commitments to fighting it. So that today, if you are engaging galamsey or I'm engaging galamsey, we will be stopped by the government and action will be taken against it. I think that is what people want, rather than limiting yourself to say, in 2 months I will fight galamsey. I'm not sure that is the...
Any awoti ye Minister of State in charge of government communications. Ne den Ede Felix Ofosukwate and Wochirim Segalam say ne de Ghana for kondo ne say umbehunu se aban no eye dwumaden ekon etia na pa asem Ghana for be hia o manyi se o and then ne tena yetu ase de no de hia Ghana for emu nkyeremo ene de asomwe Yantua Kasiabone so na Greater Accra Regional Minister Linda Akwele Okru any security personnel any municipal chief executive Edemawe Jagbare aka boma bomodin construction ewo Ramza site eno won kran pipiri mantem hanum 500 adade o mahase ebubububu adan a o mesisi ewo site ne so no mu di dwuma we sanse o mampani John Dramani Mahama edikan e construction ewo honom ana o mo ho kwan so mo nkono mo nkobubu adan a esisi won sanse eno nam suntinsuo to na chese honum nyina ayira eha adwinye papa na ye Greater Accra Regional Minister Chema yade anani nje kora esan so mokọ site ne so no na chese nya ade o mahye dwumadie no ase emom amunsi adan bia wo so ne omode anwia ene aboa begugu so omobomodin aso betimi esi omodan no ede esi no mokọ na ye Kaitek eye company bia eye Chinese mi bi na eda no ana omoyi omobomodin aso musi eye omodan na siso esan omo beton eye car parts ene eye home appliances a court abomodi ato ne nsa ede afrewom sanso no makacha eye caterpillar operators for so momodi omo odanso man omo momodi na eye Ramza site ni na omo nko enko bubu niam a ewo so nina esan so mo hu soldiers for na any security personnel na komu dwane esamtro for so beka ho de na chesa asem na se kra na emom a soldiers for eka chom so momodi a no mububu adan ni nina efengu measures are His Excellency the President put in place this time around in so far. So you're buying a flood in there, but here minimizing the flood in the region. Onwa aba ahase maybe I buy President Zaba Hadida. Into onwa na ma that director say when they almost see I will see preventing see for flowing when the stakeholder engagement their meetings even with the company. I'm almost here saying, and then your Baba executive, the directive from Yankasa, your president, Papi, and then your buyer almost see Omuni machines are Yedibe Juma. Ain't a machine back assembly no one, and one near the Aba, Yedi machine where we a machine I CZ from the other side. Omudi Juana, yes, on Fabwane, Jumana, and Cost. If you ever saw Connie Abata, they are mobilizing here, we the machines, which one about say about Usha, Oman Cochipa, where they see I was in Bubania Dankipa. See about Quack mobilizing near the machines, Zaba. We also say, Baya, Yamia Doom in Sota, at least here to say about flooding poor, and then the places do not near the end flooding my into and exercise with it. Ene ya uti ye Greater Accra Regional Minister Linda Akwele Okru. Yantu akasemo se enko PM awa Asante mantam ne mum. Na meka se Asante mantemu ehwo no maye hyepa na ko PM awa Asante mampon abato mpesu aso de ya na ehwo no maye hyepa papa. Na nyeda ne se endi se manyoko no akitafo mo no ede ennafu amienu ede asiwa no eda o maye die ede de acho mpanifu akirem sem. Eye municipal chief executive MC Dibrana enipa bia pre no menasipo ya bam edidija ohwe edimana namti empenifo se ompese mommoden a etwa fufuo edifo omokon de hwe omanum nti nyade omba pene kram na ade hye ase ana no wukode atwa mu ene endura da ya wada omokopie mu ewa NDC party na atena ya eno wa Asante mampon ekofa nkonwa firidam ho pie yem ekofa chese motorbikes na ma hodo ho kirem sem ye nchede obi ada afinsu ye ni abreko e kirem sem emprefo bezo mo ya krokro omo ya mo krokro de dwom se kwanwa to na kwanya ba na emprefo akodi akwanwa enipa hodo esaba fata se modi de obehye wo nsem no we de nya sam enipa be du furu pe e na mo ye ntino mo mpene ne empre Asante mantem ho de ne Asante mamponde na de mo kwamba emprefo no atimi enya asomdwe ade hye na ma ne bo nyina ne sem enipa maako miense bia emprefo afom so mo nkopre MC Dibre no amuche wa mbo anyoso afiri sen kamo hwe ne mu se nipa bi ho no ma na nka ese omudin etume pie bi sam se na empenifo ho anam na mo kan omuche so kopie mu awa Asante mampom NDC esem party ne akache wa no ma nipa bi mbo adwumadin ye pa no
Bako ya omo chairman aya Muhammad Kamer. Omo chem se mfimpi mienu ne adunu nan. Okopre okotu frank azo akopre masebadwa kwamwampo. Pepe bo adwuma ye pane senti ebanese omo hunu wo. Eye omo short list ni mu nti omo mpene so kram. Omo sa chem so omo opani bia ne dede Yakubu obo adwuma ye pa omo hunu din wom. Imolo Idris nso omo hunu. Ni senti omo chem omo mpene kra. Agitafo ekirem se omo ye ntia bi se. Esther Dwomo empriva bo ne den. Oya santin na sentiment musuafo. Dr. Frank abakwan ne person obo santidin din omo kirem omo mprenne empre china ama aye asantiment musuafo enchichi mo nsa enkofa santini enkonkotua wonom MC dibire na no was aye santiment ponta indi so ntiase a ekro no omo nyina be chia yam ene wahwe nipa bia enkonkodi MC awa santiment pon na ma de chene dede ni atwum mo ni sem ene to dwa awa santiment pon Voice in any abre. Voice in any abre pa. Yeah, I sent him on point this office. Eni a woti ye aya NDC amaye kuma chitafo a wonom ewo asante mampona mu kire musem wonom nchede o amu nchede obiada emu kire mu ene yade asumoi Yantua Kasiabone so na noton eya assembly member Endrada ofowin so bosom ni de toson watwe won fimpi mienu ni aduonu numnim Agyei Madam Victoria Yawa Amafazido so no na ye new eye district chief executive for Mampeni John Dramani Mahama nominating no na assembly members no eye 42 eye 41 votes anonya ye no gina homa eye 98% no ema ni di nkunim se new DC ya omayi no ewo noton na bra kasa ewo nhemu na so na ohye se oni eye traditional authorities ene eye assembly members ebebo ma ye adwuma se ne ebe ya impunto kase pa ebetimi aba eye noton district no sanso na project ahodra oba abeye no obobobobo e de cheom se ne ebe ya omusu behu se oba no oba be di dwuma soronko pa e de amawom. I'm committed to assisting the president in realizing the resetting agenda in our district. Ladies and gentlemen, the Northern District faces several challenges, particularly in education, healthcare, water, sanitation, it's DLFM 106.9. Especially my esteemed chiefs, queens, assembly members, and the entire NDC party to join hands with me in addressing these challenges to improve the lives of our people, reviving the job potential factory, providing resettlement and compensation for the victims of the Akosombo dance, constructing the Lumba bridge, and establishing the satellite campus of the University of Health and Allied Sciences. I just a few of the major initiatives outlined in the manifesto for the Northern District by His Excellency John Dramani Mahama, Kwadwo and Mamao. I assure the residents of my beloved Northern District that these will be my priority projects. I will soon reach out to all of you for further discussion on the implementation of these initiatives. Let us rise to build a Northern we want together and leave a lasting legacy for the future generation. Before I conclude, I would like to express my gratitude to my Member of Parliament,
Honorable Sammy Adwoa for his relentless efforts to improve the lives of his constituents. Together with my MP, the President's resetting agenda will be felt throughout the North District. I also extend my thanks to the presiding member, Honorable Jupiter Agyei Agyei, and all the assembly members confirming my appointment as the DC for North. I'm very grateful to the Security Service, the media, the Electoral Commission, and the Judiciary Service for their significant roles in today's program. Eni ya uti ye eya Madam Victoria Yawa Amafazido ona say omayi no sir oye district chief executive ewo Norton na amaniboye nsem ni wisdom Sadio Amada anedebesumye Yantu aka sebo senko piemo ewo finfi mountain na meke se no adehia won mo asen south abato mpesu aso ede adesre ede atoga na mampanin John Dramani Mahama ni muse enmani ya mana ni nko national security for dwumadi omudi ehun pefrisem ekwe o mafa so wonam etaitai asen south mama o parliament na omaka so mbodwo so a na ombo nwoso kra mu kirim sem Reverend Intim Kwadwo onya boni biam adehia yi kiremu a ahoden kese a national security for anya ne omode taitai ni pa bi o man Ghana mu no momode aso mbe ya dwumaden efrisem wo hwe eye national intelligence bureau fu na motu omutu ya anka wonum ekwa Reverend Tim eye Kwadwo ya wakaka nsam adefa koke hwi anka ban wotena ase hwehwe mapade fa ho na nka hu mu no kra enka beboa pass ne so betatai openi visa de wuye emfam na kwan so kram ade hyema mamade ya friends entwefo na omudi nhyemu a wonom kasa ewoye asen nyankoma se ahinkro eno ne wofimfi mantanem ewoye asen south constituency no na group no omuka ninim Emmanuel ejujamfi egase na wo kire misem Ghana man penin John Dramani Mahama ana afia ni se manyo ko betena banwa suin Ghana de hye bi enfom hu ni da wo kana kura na etatao ade be abehu ankweye awa memwo we hu no na ye pe wachem o maka se kire mi sem ekwan wo do Ghana man penin epese o kanipa ka hyebo hye ne ye moman mu no emu akrant ni senti aban woni na ho ye pefri sem wa wutwasa wonim se wachi ahye nti so bi treta wo mode ansa agya ba hwehwe mapana se obetata na de enya de bebo akram ade hye da de sre de to Ghana man penin sem anemo bia wotu a opese woye no de fa manyosem ne magana fo ani sem nyoko na ni gie no emmoa Ghana kikire nti no omo ne ho bone so batwe ne ho afiri sa na motum ne onyai sem otaitai asensat masebedwani Reverend Intim Kwadwo so wanyade a odi sipu a ono so obetedwe ewo manyim ewo eye Asen South constituency ye frɛ omampani Mahama na ya sa to asre ne sɛ ahoɔden a wo use ye na wo ma eye NI before ekɔ ye MP Honorable Reverend John Intim Kwadwo ni fie se enka omo kwa akwɔkyere no yesre ne se saa ahoɔden na eye security agencies omo de kɔ ne fie no omo fa saa ahoɔden na enye den enye hwehwem a ye Intim Kwadwo so se eye enubɔne ani sika bi aba eye plane bi aba befa ekɔ ewo amonone a wɔnte ase enti ebɛkyerɛ na omampani Mahama adarete eye security agencies ni nyina na omatumi ayedai ahwehwem we de awie ye hia mu ha na eye anibre na aba eye Asen South eye constituency mu yanka bia hyem ye wo ho na ene da ye nya ne nte se eye security agencies abo ewura ye Intim Kwadwo fie se omo kwa akɔkye no waye dan a ye se eye de ensema ye Intim Kwadwo ekire na dwene se osusu se eye plane bi aba befa eye cocaine ene sikabɔne bi hu edwa a ekɔ abonane no eno ena omo ye dan omo ekɔ ana wakɔ akɔkye no ye ten sa asem wei ye yemu hyeye ye yemu dwiri ye pa na de yesre omampani Mahama ne se sisi de ekamia se Ghana ha se no untumi embie wa no enkyerɛ bibia anase bibi kwaso a wontumi enka se ade se ena ekoso anaso se wontumi entwe eye aban no engina so se ebia se na eko na yusu se yenye ni se anase enka mo ye ni se ya enkeye sa ensam ya Intim Kwadwo eche na dwen ena ofa ha na a police for etano wo fa ha na a soldier for etano wo fa ha na national security for etano yene eye timanfo e wa Asen South ye de ye sre ne se omampani Mahama ye sre se obefre o mantie no ye sre se obefre o mantie no na wakasa akire o mo se omunjai hwan ni a mo didi ye Intim Kwadwo no ye Intim Kwadwo eye mra hye bedwani a yenyina aya ho a ayeto aba edema no endi se ene samo tata ne dia na samo ta akire ye se aya Asen South fo nyina na mo ba betata ye aha se wo ba Asen South a wo ye MP ye ni NDC MP ene ye ni MVP MP
a member of parliament for Asen South, and they say, "Ya person Asemuno, you want to grab your woman, you better now ye die agencies that was on Mobua, not every coffee, not to me about one thing, not Obia, not Uncle Bay said, we are Casem, ya Papa Faso, Niakan and Watum, and Utia Tatan, Yampanisa." Any awoti aya this year, one more Asen South, a better MP Suasum. No nipo kasa ye ne den Eddie Emmanuel Edu Jamfi. We are near Jina way so Adaya home Aquajana Bofon Krato ya ba. Ya beto akase bono so. Makwantu ohun eye medadwen nanso me yensam tro ne nti menya adaje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonom nti ende metimi ba menya abre ne adaje ekenkan ye eye investigations about womo ana me hu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonom ewo track records madanse die nie ma me nintrel Sunday Sam's consult edi britia wabi ebeje wo visa amawo se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradia, Serbia, any Greece in so abeka ho a work permit etechere. Ma mentre wo mo etchere kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier, Asofan, our Bay Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station hono a. Phone number 0244 291546. Email address nso samuelowusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse empo asede media. Yamamu akwaba afenke ka wadwen kire ne bia ne yemfa nsomo ewo Facebook no esom na wei efri piaga peno kire mi se boko guys mo bo adwumaden pa o mo fire senior samom edion omunya ekra ne moa wei efri doctor down bro no kire mi se ohwen live very free prem so apewusika na o kire mu am Ghana man peni bayi ogusu gbo adwumaden papa enche Ghana bese sanemom wo hwe akwan Ghana man peni dada na danko gufuado ene Dr. Mahmoud Bawumia esai Ghana na esun ye pa anti Ghana man peni gusu a o sesie o manti enya botrema na bibia bekọ ye pa ya dase o sinchi akese emfa enkonfa ma honabo Felix Ofosuku achi a ono no oye masebedwani ba de hyamo abra asebu asaman kese abatompesu aso ya dase senior na Kwame Opasco Newman no same we're live the free in some government hospital which JDM and NDC should focus on implementing their policies like the 24-hour economy and Nkokwan Ketenkete policy instead of targeting honorable Reverend Intim Fodjoya Dasepam or Sencha Kesie Enko Mfama Hajia Safia Mohammed, the next MPP National Women Organizer Dasim. When so free Master Planner Junior Kentampon which him happy glorious birthday to Honorable Kofi Amwakwahine, former Bono East Regional Minister. May the Almighty God bless and protect him abundantly. Yada se pasiniam. When so free, on yere nana ama funding which JDM should set up na bullying or si bullying na dos and all those who worked for NDC to win power should send their certificate for JDM to consider them for appointment. Yada se why? Yada se pa. And 7 years ago, Musika, if you mudi anwa den pa, omo se oma bo na nisi ba power no bi amfa ne krata anko no nkwaji adwuma. Send your son ye show mo bo. Some mo ne ba ye be mo adwuma. Nti omo nya ba idi omo nya ye ne ntem. Ya take asemo ye gina wesi ne de ese bunuko mu se ponansa nanom. We ya woda kese enko emfama asiedu onoma Esther asiedu onoma ene your birthday. Na oya ba ye bia ho ifeye pandikofitela bo amewai na fa asiedu onoma Esther fo ne to Facebook so mamem na abaye no ene eye birthday endi yankopon onhira ono nya okese pam o manhira bia wasase we sire bi ema onhira bam ti we eye Esther asiedu onoma ene your birthday endi yankopon tena nim hira na onya okese pa o man na day enye dasronko enfamam Esther asiedu onoma happy birthday enko enfamam afinsu we nso eko ediama na Adwoa Patricia Obenewa Kofi Boamewai Patricia Obenewa owo Asen Sibenso Asen Subenso eho no na wo na wadanfo ne dende abebroni owatakwa mpieso o chemsane wa wodanti yenua ba wodende Patricia Benewa Asen Subenso ne obedent yakopon hirawo ahofe yakopon tena nimhira no nya okese pa no ma de pa bia wasase we suo no
ebi emba won sebem ti we happy birthday enkon fama Patricia Benewam wo asen subenso we fu adamfo ne den ede abebroni o watakwa bompie su ne fo o se yemfa woda kese we na yemfa enfama wo we so enkoma na Adwoa Nhira kwashi we free wa o ma me ho say na your birthday nyame nhira na onya okese enjoy your day to the fullest nyina be ye penipa fama na be hwe no se ne ono so hwe wo no be hwe no na ne si entimi entutu nyame nhira o ye pa na onya okese na Adwoa Nhira kwashi we are na ejina we snaka sebo ne yabo no komu say pon emusemufuo no eye maze mebela ntwene se mu edema yen Kofita de ekopie mu ewo Facebook no so akenka fo besoma wiensu ye mienu edi ameje so takwade kotwe krom twebe wo de hye konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adwoa Agyei Sikapa yes so hwan na eba nana akire mu hima ififi mu hima radio mu ya sanfoa ene eda ben ene Friday wo de ene yen kaidum mesra so de hye bi awu a esunu nya wusu wo de gya esunu ma na Adwoa Siriki na o mesuma wo anyom no so enya wo na abebo wo de etena se na ba modin na kope kurojan fa bi bo wuti ene wonsa ene wafono ho nyina na Adwoa Siriki betena se bebo anyom awrecheche nyom atete wo were wo nim na wankasa bo nyom wa yi ase ne bechi wo de watu afiase mesra wo sunsu abechi wo de dua enti yeso na ho na eba nana akire mu hima ififi mu hima radio mu ya santra papa no yeba mu nyina mu enitia adehye midimafo pokwase maira Accra midimafo pokwase maira Accra midimafo heba clinic aba Accra ani wontie passengers egumi kai mu ehwa na dodo na ekro eni sa Accra ne botem yedemu ani yedemu ampa de sese de adutwam Atlantic